A vidi, tu ogledalo, tu lampa. Jako zgodno. A tu je ormaros dole. Jako zgodno. Ali zaista samo za 2 osobe. Da, stvarno tako. Treći više ne može. Ja sam bio za vikend na Bierfestu u Frankenu, kraj Minhena, za 2 prijatelja. To je bilo za vikend, ok. Mi smo 3, ja sam bio... Da, 2 osoba tu i ja sam bio gore za vikend, ne više. Može sa djeca, to bi bilo u redu. I to već, i to jedno, recimo jedno. Da. A imate šator za ovakvu zvuč? Da. Pa imaju sve, ali to je za 2 osobe. Pa djeca spavaju vani ispred auta. A, gledaj šta je metla gore. Vidim mapu. A vi ne spavate ovdje onda? Ne, gore. Pa gore spavate. Da. Tako da ovdje imaju sve kako ostave, ništa ne iznerede. Ne, ja uvijek spavam duže i Jay se probudim jutro, napravi kavu i onda on sjedi dolje, a ja spavam. Gledaj šta su to dobro naredili. Jako dobro. Ali kakva ideja. Kako si to napravila, ko pravi majstor. Ja kažem da je odlično. I tu imaš krasno za kuhat. Suđe, hrana. Suđe i hrana. A gdje imaš kada pereš suđe i tu samo bacaš vodu van. To ne Mala duša. Zamisli kad za tuš. De. Ovo. Ali to je improvizacija. Pokaži Njanji, digni. Čekaj, dobro, nemoj je gnjaviti, sad je spremila. Nije, dobro, evo ti. Evo. Njanja, ovo staviš na pod i imamo najlon stavi i na to pod. stavimo... Kao staviš kao onu zavijesu u tuš kabine. A ja bi ovaj tuš izvedila van, pa bi se tu vani tuširala. A to si ti stolnjak radila. Ne, to nisam ja. To smo kupili. Jako lijepo je, sve je u Bog. Sve je u skladu. Branka, ovako, želim vam ugodno putovanje. Jako vam je da lijepo. puno toga vidite. Neka vam bude jako lijepo i vrijeme. To je moj život. Neka vas služi. I imajte puno utisaka lijepih i kad se vraćate kanite u Buda ili nekim drugim putem. Pa mislim da hoćemo se vraćati ovim putem. Sretno. Idem van vas pozdraviti. Sretno. Jako mi je drago da smo vas vidjeli, Bog, vama Njane. smo možda malo poremetili. Sve si nam poremetila. Vaše pljanove s roditeljima. Ja isto. Baka, mama i vi dva. Sretno. Ja spavam na ovoj strani. Pazi kako voziš. Hoću. Pazi, voziš ženu, a ona je naša. Da, kužem. Putujte. Vidimo se. Ja se nadam da ćemo nekakav Bog, iskorak lako. vidjeti. Ali tamo molim te da sam kao baba Roga. Njemu nisi napravila križ. Ali ja sam rekla križić Ajdemo napravi. Križić Boži. Pa. Lijepo se, znaš šta, lijepo se sjećati tih starih roditelja i njihovih običaja. Oni su mislili, vjerojatno kad su nam dali križić Boži, nam se ne može ništa dogoditi. Tako i ti isto misliš. Pa tako i ja mislim. U tom uvjerenju ja to i radim. Tako je treba. Pa pa! Bog! Bog.